He take rātou no Aotearoa anake. We keep them safe when they're most vulnerable to those introduced mammalian predators. We want to make sure that we're as hands-off as possible. Ko Te National Kiwi Hatchery Aotearoa I Rotorua, ngā kaitiaki o ngā Kiwi, koinei te whare pāopao kiwi nui rawa atu o te ao. E ai ki te menetia o te pakihi tāpoia Emma Bean, e pāopao ana rātou I ngā Kiwi e kotahi rau I a te tau. So this little guy is called Truly Blue. We're just doing a 2-day health check. For those Kiwi, we typically have over 95% hatching success and a 95% rearing success. So we're really hands-on conservation, helping Kiwi numbers recover in the wild. I can't see any ectoparasites there, so that's good. I tīmata te mahi whare pāopao kiwi I te tau kotahi manoa e iwarau, iwa tekau mārima. Anō ko nā, kua pāopao rātou I te neke atu I te rua manoa o nō rau kiwi. E tautoko ana Ngāi Tahu Tourism I tēnei pakihi tāpoi, hei kaitiaki poho kereru mō te kiwi. We're actually able to hatch more chicks, being able to share our story with our international manuhiri around what we're doing, having them learn and take that home around sustainability. It aligns beautifully with our values. E ai ki te minita whanaketanga Māori a Tamapotaka, neke atu I te kotahi piriona tāra te koha o ngā tāpoi Māori ki te tipu ohanga I a tau. Ko tā te menetia o Ngāi Tahu Tourism a Jolanda Cave, e whai ana ngā tūruhi I ngā wheako whaitikanga. They're looking for something that absolutely cements with them an experience of a lifetime, and for that reason they're spending more money for that experience. It works in really well with our portfolio, so Ngāi Tahu has definitely seen the positive sides of the new visitor. Te tino aro o tāpoi Māori Aotearoa o tira te tino wawata me ki a o tātou I konei. Kia taia ngā whānau hapuiwi ki ngā tōpū tō katoa te motu, te whaipāinga I roto I tēnei mahi tāpoi. Kia taia ai rātou te tū Māori I roto I o rātou mahi, me te whaihononga kia rātou e rata ana ki enei mahi. Absolutely perfect condition. Nā e whakae ana Bean, mei kore ake I a rātou, kaore tae e rātou te mahi tēnei mahi. We have just moved to our new location here at the Agrodome. We are really proud to say that we have doubled the hatching capacity and be able to hatch and save more Kiwi. She's all ready to head out to the big wide world, hey! Ka tae ngā Kiwi te tiaki I a rātou anō, ka tuku a rātou ki ngā taiao ngahere. She'll head up to the top of the Coromandel for release back to her home ngāhere of Muri. Hora kairangi Nicholas, Tahu News.